Yes, reka rero twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru yacu nk'ibisanzwe agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukaza kugenda twibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mugoroba twababwiye rero ibitero bigendanye n'indege zitagira abapilote cyangwa se igitero kindi cyagabwe n'igisirikare cyangwa se n'umutwe wa AFC M23 ku kibuga cy'indege n'ubundi hano kuri Bangoka, birumvikana za Kisangani. Ariko abantu mudukurikiye ndagira ngo tubagezeho detail cyangwa se tubabwire ubushobozi bw'izi ndege ziri gushegesha cyangwa se ziri guhashya rwose ubutegetsi bwa Kinshasa, ku buryo ku kibuga cy'indege batangiye kugenda rwose bahungabana. Abakozi benshi bakaba bamaze gusezera akazi, ndetse ubu tuvugana rwose iki kibuga nta muntu n'umwe ushaka kuza kuba mu by'ukuri yakongera kucyifashisha. Abaturage bose cyangwa se abakora ingendo zigiye zitandukanye bamaze kugenda bagihabuka. Iki kibuga rero indege ya AFC M23 iri kugikoreshaho cyangwa se iri kwifashisha. Amwe mu makuru yatugezeho y'ibanga nuko ari drone zituruka muri Turkiya ziri kwifashishwa. Ni indege zituruka cyangwa se zikorerwa muri Turkiya nizo ziri kwifashishwa. Izi drone ngo zikaba zifite ubushobozi buhambaye cyane cyangwa se bukomeye cyane bwo kumara amasaha menshi mu kirere ziri kuneka umwanzi. Ndetse izi ndege amazina yazo zikaba zitwa ngo ni Yahira, ngo ni Yahala, cyangwa se ubwo ni nko mu zina ry'icyarabu, kuko urabizi ko hariya basa no bose ari abamizirima. Ni Yahala, urumva ariko bayise. Iyi drone rero ikaba ari drone mbi cyane. Murabizi Kinshasa nayo ikoresha drone zituruka muri Turkiya, ariko bafite ubwoko buri hasi cyane y'iyi ngiyi, kuko bakoresha ubwoko bita ngo ni Bacterian. ni bari ni ndaza kureba neza nongere mbisome neza, ariko ngo ni Baskitari, ni Baskitari niho birimo kugenda byerekeza. Wenda ndaza kubireba. Bayraktar, ni Bayraktar, yes, niyo zo drone bifashisha hano ku ruhande rwa guverinema. Ubwo yo izi zo ziri muri classe ya mbere. Hanyuma no classe iyi AFC M23 iri gukoresha kurasa iki kibuga cy'indege akaba ari kuri classe yo ku rwego rwa gatatu. Bivuze ngo irarenze, iri hejuru cyane. Iyi drone ifite ubushobozi bwo kuresista amasaha menshi cyane mu kirere, iri kugutata, iri kukuneka, iri hejuru cyane mu butumburuke, ku buryo iza rwose ikakubikira cyangwa se ikakubundikira, yarangiza ikagushyira rwose mu kwaha igapfundikira. Iyi rero niyo drone, nibwo bushobozi bw'iyi drone iri kurasa hano cyangwa se yashegeshe iki kibuga cy'indege cya hano Bangoka cyangwa se cya Kisangani, cyaturukagaho ibitero byinshi byarasaga hano i Murenge. Tukiraha rero ngira ngo twabigarutseho tubabwira uburyo Kinshasa yatangiye kugenda ivuga ko ngo ibitero biri kugabwa ku iki kirere, ku iki kibuga cy'indege, ngo biri guturuka hano mu by'ukuri muri Central Africa. Ndetse bongera kuvuga ko ngo ari u Rwanda rwaba ruri kugaba ibitero ngo rwifashishije ngo ahangaha bari muri Central Africa, ngo kuko niho hafi na hano za Kisangani niho ngo ibitero biri guturuka. Aya ni amatakira ngo kuko Kinshasa AFC M23 yavuze ko ahantu hose igitero bashobora kuba bagiturutsa, bakirasa cyangwa se baharasa, biri no gushyira kaga ku bindi bibuga bigiye bitandukanye. Birimo rero n'iki kibuga cya Bujumbura, wenda tugiye kuza nabyo tubigarukeho. Hakaba harimo ndetse n'ibindi bibuga bigiye bitandukanye, byose biri guturukaho ibitero bigiye bitandukanye biri kugabwa hano mu bice AFC M23 irimo kugenda igenzura. Muri ibyo bibuga rero nari maze kubabwira ko harimo ikibuga cya Bujumbura Melchior Ndadaye, hakaba harimo n'ikindi kibuga kiri hano ahantu bita ngo ni za hanganye, nibwo ni ni Baraka, ni Kisangani, oya, aha hantu hitwa ngo iki ni Karemi, yes, naho bashobora kuza kuhagaba igitero. Ibi bibuga byose rero bikaba biri mu mazi abira, nk'uko amakuru ari kugenda agira atugeraho. Reka twamaze tuze tugaruke tubahe n'izindi nkuru zidasanzwe mwamenya kuri iyi nkuru, cyangwa se kuri iraswa rya drone, cyangwa se kuri ubukontrozi bw'ikirere kuri AFC M23.
Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma Vincent ngo hayi ikaze mu by'ukuri nyuma yo kwamamaza cyangwa se nyuma ya Prime Health Infinity. Usanze rimo ndagenda ngaruka ku nkuru ikomeye cyane cyangwa se kubigendanye n'ubundi n'ubushobozi bw'izi ndege za AFC M23 ziri gukora akazi gakomeye cyane ko guhasha cyangwa se ko kurasa iki bibuga biri guturuka drone za Kinshasa ziri kugaba ibitero muri eneo zabo. Iyi drone usanze nimo ndayivugaho ndetse n'ubushobozi bwayo. Service iyi drone irarusha iki ko tuzi ko yaba kurane rwa Kinshasa no bakoresha indege zitagira abapilote zituruka muri Turikiya, nabo nkaba mboni yabituruka muri Turikiya iri kubikora. Ubushobozi bwazo butandukaniye wenda ko ku bunararibonye cyangwa se ku bucukumbuzi waje gukora. Indege zikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni drone CH4 niyo zaturutse muri Turikiya n'Ubushinwa, ariko bakagira n'izindi bita Bayraktar. Bayraktar yego. Izo ndege zose ubona zijya kugira ubushobozi buri ku rwego rumwe. Yego. Urebye Bayraktar yo ni ubushobozi ubona buri hejuru. Yego. Kubera yuko nayo ni indege ikuma hejuru mu kirere amasaha menshi ingana n'ingiya operasiyo ya 3 ya M23. Ariko amakuru naje kubona n'ubundi ntabwo M23 ariyo yazigurije. Yego. Ahubwo ni indege n'ubundi ngabuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa biza gufatwa nyine na M23 mu gihe bafataga ikibuga cya Goma ndetse n'ikibuga cya Kavumu. Izi ngizi rero M23 zifite ntabwo ari umwihariko kuri M23 kuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa busanzwe buzifite. Muri make nabo nazo izi bari kubarashisha nabo barazifite. Basanzwe bazifite, ubundi zibafite twakita ko ari izasagutse kuzo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi zifite. Kubera yuko na M23 yarabigaragaje yuko atayizo nyigurije, ahubwo arizo yafatiwe ku kibuga cya Goma ndetse n'ikibuga cya Kavumu. Vise hanyuma rero hari ibindi bibuga bisa naho byatangiye kugenda byugarizwa ndetse bifite n'ubwoba ko nabyo anytime ibitero bishobora kuba byabageraho. Harimo ikibuga cy'indege cya Kintu ndetse na Bujumbura. Ibibuga kandi ndetse washyiramo n'iki kibuga cya Kisangani ngo byari ingenzi cyane. Ndagira ngo iyi nkuru tubase n'abayigeza kuba dukurikiye tubasobanurire ibyo bibuga bindi ndetse n'uburyo ki ari n'ingenzi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yatanzwe namwe mu basesenguzi bakungu bagaragaza yuko ikibuga cya Kisangani ari ikibuga cy'ingenzi, yaba ari mu ngendo z'indege za gisirikare, yaba ari mu gutegura ibikorwa bya gisirikare bitandukanye, nk'uko n'umuryango mpuzamahanga wa UN wabigaragaje. Bakavuga yuko kino kibuga cya Kisangani rero mu bigendanye n'imirwano mu kirere FARDC ari cyo kibuga ubona ikoresha cyane kandi ku buryo bukomeye, cyane cyane no gukoresha abarwanyi baturutse mu bice bitandukanye by'isi ko bakunda kugera kwa kino kibuga cya Kisangani. Bakagaragaza yuko buri wese yagaragaje n'ikibuga cy'ingenzi kuri FARDC. Bakagaragaza ko rero kuba
M23 yakibasira ko bituma n'ikibuga cya Kindu nacyo cyazibasirwa cyangwa ikibuga cya Bujumbura. Bakavuga yuko izi drone za M23 nazo zishobora kuharasa kubera ko usibye ikibuga cya Kisangani, ikibuga cya Kindu nacyo ari ikibuga gikoreshwa cyane mu buryo bwo gutegura ibitero bigabwa mu bice M23 igeramo, kubera ko indege zigera Kisangani n'ubundi bwabanje kunyura Bujumbura, bwabanje kunyura Kindu kugira ngo batoranye izo bohereza mwabi mu bice nk'uko abahanga mu byerekeranye n'indege za gisirikare babyerekanye. Kindu vise iherereye harya ubwo iherereye mu iyihe ntara, iri mu kahe gace? Kindu iri muri Maniema. Iri muri Maniema. Bivuze ngo aha naho ibitero birashoboka cyane kuhaturuka 100% bikagabwa muri Zeneo za FCM23. Birashoboka cyane kubera yuko indege bafite ntabwo ari indege zoroshye nk'uko n'ubundi twagaragaje indi M23 yafashe. Ubundi baturuka Bujumbura, baturuka Kindu, baturuka Karemi, bafite ibice byinshi baturukamo ku buryo bohereza indege mu bice bikontorwa na M23 cyane nk'uko twanabigaragaje ko izi ndege n'ubundi zifite ubushobozi bwo bwa resistance yambaye mu kirere mu gihe zitegereje kurasa aho bazitumye. Ariko vise umusesenguzi rero nubwo yasesenguye hari aho ubwo sibwo birashoboka ko na Bujumbura baharasa wenda nukuhabaninga gusa cyangwa se kugira ukundi kuntu abigenza, ariko kurasa byo byagorana. Nkeka ko nawe wigeze ubigaruka, ariko nawe ubivuga ko uri muri target ikintu kibuga cya Bujumbura. Ariko urebye ntabwo ari ibintu bishoboka. Nanjye nyuma yo gusesengura nkareba urasanga rwose ubwo byabasaba ko n'ibitero byose bagabye ubwo bya donc bihita bigera ahangaha, cyangwa se bikanitwa ibya Red Tabara naho kuvuga ngo M23 ngo yagaba igitero Bujumbura, byo urebye ntabwo byashoboka vise. Nibyo nakubwiye, umbwira ko bishoboka, nakubwiye yuko igihe M23 izakora ikotsi karasa ku kibuga cya Bujumbura ko bizabyari intambara y'akarere. Bavugaga yuko izarasa mu gihe azabategurirwa ibitero, ariko niramuka ibikoze izaba izanye intambara y'akarere ku buryo bizabyara akarere ka East Africa kose kagakwiramo intambara ivuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igihe wenda byashoboka ni igihe bahanganye nka kuno kiragiye nyine bari kurasa hariya za Kamanyora, ukabona koko hari ibisasu biri guturuka hariya mu Burundi, ikagenda isubiza nyine. Icyo gihe ho byashoboka ngo ni igitero kije kiraje barakibonye basubije gutyo nyine, ariko atubwira ngo iyo nk'uko iri gufata icyemezo ikavuga iti niba ibitero biri guturuka hano ngiye reka muharindamure, ikahita ivuga iti reka ngende ndinde muri aha hantu, wenda bindi byo byashoboka. Ariko icyo cyo nanjye ubundi bakoresheje ubwirinzi bw'ikirere babona ko drone ziraturutse babibona se buri ubwo hari itangazo twe twabona bivuga usibye kumva ntabwo ari tabiriye M23 ivuga yuko ibitero bya drone ndetse n'ibindi by'indege zitandukanye bitegurirwa ku kibuga cya Bujumbura. Ubwo rero naho bahashwanyuza kuko ubwo niho nyine byaba bivuga bahashwanyuza, ariko kugiye baharasa bakarata kiriya kibuga byabagwa nabi kurenza uko barata mu bibuga biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Sinzi gusa nyine izo ngabo z'Abarundi siko n'ubundi bamenyere kuzicapacapa ko mora nta kintu zisa n'aho zahindura ku rugamba. Sinzi ubundi se biramutse baho tuvuga ko bibayeho vise. Ubundi iki gisirikare cy'u Burundi ko bakigize nk'ingoma z'abaporoso kari kwirirwa bakubita. Ubundi zakora iki kubigira ngo zikore revenge cyangwa wenda zise n'izihasha AFCM23? Utandukanye kuba ingabo z'u Burundi zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigakubitwa nuko M23 yajya mu Burundi ugize ngo ibyo ikora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yabikora i Burundi. Nje mbona ari nabyo yanakora ubutaka bumenyerewe n'Abarundi nyine nuko bahaba. Impamvu M23 ibaje gukubita ingabo z'Abarundi mwa kiriya gihugu cya Kongo nuko irarwanira iwabo ahantu izi. Irwata ahantu iwabo izi kandi imenyereye. Noneho ikanarwana ubushobozi bwinshi bufitwe na FARDC. Sinzi niba aribyo wumva ibiganiro ingabo za AFC23 zagiye zitanga zinyuze ku ruhande bitanyuze ku muvugizi wabo. Yagaragazaga yuko ingabo ubundi zabujijwe kujya mu bice bitandukanye byinshi, ko bagakwiye ko banafashe Kivu y'Amajyaruguru yose,
Kivu y'Amajyepfo ndetse bakanafata za Tanganyika n'ahandi babujijwe na FDL ndetse n'ingabo z'Abarundi. Kandi gutandukanya FDL n'ingabo z'Abarundi kuri ntabwo ari ibintu byoroshye. Kuvuga rero ngo ingabo z'Abarundi M23 zakomoka zikajya Ibijumbura, ibyo zakoze muri Kongo akaba ari byo zikora Ibijumbura mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo ariko mbibona. Ntabwo ariko mbibona kubera ko ingabo za M23 ntabwo zizi Uburundi nk'uko zizi ibice zavukiyemo. Ibyo rero kubivuga waba ugiye kwirengagiza n'ubumenyi busanzwe ko kuri teri. Aha, reka duse n'ababivamo vese, reka duse n'abava kwiyi nkuru ubwo twigarukire ku hano ku byo twateguriye abakunzi ba Jeune Official. Ubu tuvugana uwitwa Colonel Fureko, ndimo ndabona rwose arimo arahumeka insigane mu bitaro hano ngo ari za Bujumbura. Reka badushyirire iyi foto ubundi sasa twinjire muri inkuru ya Colonel Fureko, numwe wa Nyamurenge rwose bahisemo kwifatikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Vice Fureko, ibya Fureko bihagaze bite? Fureko numwe mu Banyamurenge bahisemo kwifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko byaje bigaragazwa. Akaba asanzwe ari umukoloneli n'ubundi w'iki gisirikare cya FARDC, ariko akaba yaraje kwihuza na bamwe mu barwanya AFM 23 nyine nk'uko n'ubundi abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa babigaragaza. Ariko aza kugira imyaka kubitwa na bamwe mu bamayimayi bari muri Uvira muri 2025 mu kwezi kwa 11. Baramukomeretsa ari mu gace bita Remera muri Uvira. Yego. Icyo rero wazana ndetse na mayimayi nibo bamukubitse baramukomeretsa bamuziza yuko ari umunyamurundi ubarwariye mu bitaro bya Kira Hospital biri Bujumbura. Arakomereye ku buryo bukomeye nk'uko amakuru yavuye mu gihugu cy'u Burundi abitubwira. Arakomereye byo ku rwego rwo hejuru, ararembye cyane kuko babigaragaje n'ifoto irabigaragaza. Ariko harya si wazarendo bamucundaguye n'aba wazarendo na mayimaji. Ariko rwose pe abatuharamu rwose bajya basetsa pe, n'ugukubita batitaye ngo uyu ni runaka witwa Gasita n'abendaga kumugira nk'ingoma y'abaporoso hara muri Uvira iyo hatabaho umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Reka twikomereze n'andi makuru Vincent. Nanone tugaruke hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ese biramutse byifashe bite mu bice bigiye bitandukanye. Ariko wenda se mbere uko tubijyamo reka tubanze turebe Doha, bimeze bite i Doha Vice? I Doha aho bihagaze bite butuvugana? Doha ikiri kuvugwa ni inyandiko ishyira uburyo bwo kugenzura agahenge hasimu hagati ya AFM 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Iyo nyandiko rero ikaba ari inyandiko yerekana uburyo agahenge kazagenzurwa ndetse n'uburyo kazacungwa. Yego. Agahenge kazacungwa mu bice bikontororwa na AFM 23. Akaba hashyizweho rero uburyo inzego zizagacunga zaba zimeze, harimo Union Africaine, harimo ICDR, harimo MONUSCO, harimo UN, harimo igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cya M23. Mu nyandiko rero uko yanditswe ndetse iza gusinywa na Benjamin Mbonimpa, iza gusinywa n'uwo bita Leonard Onyemi uhagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa, iza gusinywa n'uwo bita Kasimi Bamba n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa ahagarariye ICDR. Iza gusinywa n'uwo bita Yasin Muhammad, iza gusinywa n'uwo bita Benedimana Makondoro Corneze. Abo bose rero bajuze umukono kuri iyi nyandiko. Iyi nyandiko rero ikaba igaragaza uko abazaserukira ibice bitandukanye bavuga yuko umutwe wa M23 uzatanga intumwe ebyiri zizaba zishinzwe nyine kujya muri iyo komisiyo izabireba uko agahenge kubahirizwa. Iyi komisiyo izaba ishinzwe kugenzura ndetse no gushyira mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa by'agahenge no gutanga amaraporo hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC 23, gukora iperereza ku bikorwa bikorwa mu bice M23 igenzura bareba ibyabangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ibyemezo by'ingenzi bikwiye gufatwa.
gukora raporo ku byerekeranye n'agahenge ndetse n'ibyakabangamira n'ibangamira byacyo, gukora raporo ndetse no kugenzura ibyerekeranye n'ubukorwa bw'ubutabazi mu bice birimo amakimbirane ndetse n'ibindi byose byaba ngombwa. Uko rero byateguwe n'uko AFM 23 izatanga abantu 3 bayihagararira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo itanga abantu 3 bayihagararira. Africa Union iza Qatar ndetse na United States of America izaza nayo nk'indorerezi. Umuryango mpuzamahanga w'inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari ICGLR nayo izatanga bamwe mu bayihagararira kugira ngo bagenzure akagahenge. Izatanga nayo abantu 3. MONUSCO nayo ndabirimo nka bafatanyabikorwa kandi bakwiye kugenzura ko byubahirizwa. Ariko ukabona ko njyewe ibi nkimara kubibona nabonye harimo ikibazo gikomeje. Niba M23 hazashyirwaho abagenzura agahenge, hakazamo aba-expert ba gisirikare ba M23, aba-expert ba gisirikare ba FARDC, aba MONUSCO, aba Qatar, aba Amerika ndetse n'abandi, ahantu bigaragara yuko M23 izaba itanze amakuru muri MO ikontoro. Niba umusirikare wa FARDC umu-expert mu by'iperereza cyangwa mu byo kurwana azaza mu bice bikontorwa na M23, azabasha kumenya neza abasirikare bafite, azabasha kumenya neza intwaro bafite, ndetse azanakontorora n'abaturage abe yanamenya aho ubuyobozi bwa AFM 23 butaha. Iki ngeye nyibona nk'ikintu gikomeye mu gihe AFM 23 itagikontorora neza, gishobora kuzateza ingaruka ku bayobozi ba AFM 23 nk'uko twabonye uriya Warushima Guruari Paruku araswa, uko twabonye uriya Jano Mundake nawe yitaba Imana ku buryo butunguranye. Ibi bintu nabyo bishobora kuzagira ingaruka zo ku bayobozi ba AFM 23 mu batakontorora neza, niba bemereye AFM 23 kuzana intumwa ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukazana intumwa mu bice bikontororwa na AFM 23. Icyo ni ikintu mbona n'impungenge zikomeye. Sinzi niba izi mpungenge utazibona. Oya, nanjye ndimo ndazibona Vice, ndimo ndagenda rwose nzirebesha amaso, ariko nyine ni kwa kundi. Ni kwa kundi gute? Ni kwa kundi nyine wabibona nyine ukabisesengura ariko bikarangira uko nguko. Bikarangira uko gusa ntacyo bivuzeho. Ubona service uragira ngo mbirenzeho ikimwe. Uko bisesenguye nanjye nibwo buryo nabisesenguramo pe, kuko urebye uburyo ki nyine bikorwamo ubona ko uko byaba kose nubwo mvuye turi byikora byose wenda ubona ibiri mu murongo, ariko hari ibyidafite ubushobozi bwo kuba yahagarika. Ukabona biterwa n'iki? Sabuko kumvise ubona rwose iki kibazo wowe. None se arigaye mvuye tunongere tunazirikana yuko ntabwo ari leta, ntabwo yari yaba muri leta, hari leta. Tukavuga ko leta se iba yayimpoje igize imbaraga kugira ngo byemere. Leta ye none ubwo nyine politike balance nyine byarutana. Arega Vice, ubu tuvugana iyo biza kuba mvuye turawenda ifite imbaraga nyinshi wenda nkuko twe tubitekereza, iki kibuga cy'indege cyakabaye kinakoreshwa cyane Goma, cyakaye cyarasanwe ndetse kinakoreshwa, kuko ntekereza ko kukirindira umutekano Vice ntabwo ari byo mvuye yananirwa. Ariko nyine se kubera kitagikoresha hashaka no kwavuga ati se ibihugu bizemera kunyura ku iki kibuga cy'indege ni ibihe? Ubwo bizaba bigaragara ko nabyo bishigikiye M23. Ibihugu nabyo ntago byakwemera kwifashisha ikibuga cy'indege mu gihe hari kugenzurwa n'inyeshamba. Rero hari ibintu byinshi ubona utabona uko usosengura cyangwa se usobanurira abakunze Jeune Official bigendanye nyine n'ibingibi nk'uko no muri turi kubigaruka. Ukabona amaherezo z'abaye fayita. Niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwifuza M23 bukwiye gukurikiza, M23 ikabyemera ikabwira abaturage yuko irwanira uburenganzira bwabo
mu gihe ababagiriraga nabi n'ubundi bemera ko bagaruka muri iyo delegasiyo yo kuza kugenzura iby'agahenge, ubona bizarangirira abaturage bazabyakira bati? Abaturage urebye nyine sinzi nanjye uburyo ki bazabyakiramo. Abaturage buriya nta kintu urebye ntabwo bajya bagira ibintu byinshi byo gutekereza ngo babyibazeho. None urabona ko abaturage bari mu bice bikontorwa na M23 badatekereza se? Oya, baratekereza ariko hari ibibarenga ubushobozi. None se vise bamenya imikoranire yabo biba byahindutse bite? Arega muri politike wari umwanze ejo ashobora guhita n'ubundi umukunzi ugasanga muri gukorana mu bya politike. Niyo mpamvu badakwiye no kubidutaho cyane. Ubwo abaturage bahagarare babe rwose nk'uko n'ubundi basanzwe bahagaze, kuko arabonye iyo Kinshasa ingabo za Kinshasa zihageze basasa ibitenge. M23 yahagera bagasasa ibitenge. Nibakomeze bahagarare muri ubwo buryo. None wabwira ngo bazasuzugura ubutegetsi buhageze se? Wabibashishikariza? Bagomba kugendana n'ibigezweho, nge niko mbibona. Wowe bagira inama, bahiye inama ku buryo urabona, tuvuge niba FARDC gihari yatezaga ingorane, none haje n'ubundi mu itsinda rikontorora iyi mécanisme de vérification pour cessez-le-feu, birimo n'ubundi bamwe mu bahanga ba gisirikare ba FARDC. Hagize nk'ibibazo babazwa vise, babazwa n'aba bagiye mu ibyo bice, bari buze kujya mu ibyo bice, batanga amakuru yuko ibintu babibonye. Ntabwo ari abana bazi ibi baciyemo cyangwa se bagiye babona. Ni byiza kuko impande zombi zabanyuzeho, zaba ingabo za Kinshasa zabagezeho, yaba ingabo za M23 zabagezeho, nabo zirimo kugenda zikontorera ibi bice byinshi. Batanga amakuru ya nyayo kuko nzi neza ko byose byagiye bibanyura mu maso, ariko nanone haba hagezeho nk'izo ngabo babwira n'ubundi kutazinga umunyango bagazigaragariza urwango, kuko kuzigaragariza urwango egare nyine ko ziza kubasigamo iki imvune. Ubwo ibyo bintu bibiri wabihuza ku muntu umwe agakeza abami babiri ituri imwe. None se none reka nkubaze, ubu tuvugana byashoboka ko ujya hari ukihandagaza, wenda tuvuga hano i Goma ugakoresha inama ukagaragaza uburyo ki FARDC ari nziza? Kandi aribyo wari ugaragaje ngo mu gihe baramuka babagezemo babasinze. Uretse nyine mbikubwire nicyo nshatse gusobanura niki. Ubu tuvugana hano mu mujyi wa Goma harimo abantu benshi bacumva FARDC yuko igomba kugaruka, banakishigikiye cyane, ariko ntibajyara ngo bihandagaze ngo babivuge. Ariko FARDC iramutse ihageze yongeye kugaruka hano izi ngabo za Kinshasa, hari ubushobozi ko bahita batangira gukora iyo campaign cyangwa se izo uburyo mu marangamutima bagatangira kuyagaragaza. Ariko nyine babandi bari ku ruhande rwa M23 no bagahita bafatiraho bagakomezanya nyine no gukomeza kuvuga neza AFCM ingabo za Kinshasa, ariko bidakuyeho ko mu mutima wabo bazi ibyiza bya AFCM 23. Nubwo buryo ronge nshaka kubivugamo ko umuturage atagomba kugaragaza amarangamutima ye cyangwa se ibyo byose ku mwanzi igihe bakiri kumwe muri yenewe. Ntabwo navuze igihe, kuko FARDC ntabwo zahaza yose. Hazaza intumwa 3 za M23, haze intumwa 3 z'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gisirikare, haze iza MONUSCO, haze iza FDR, haze za Katari, haze iza Amerika, haze n'iza Union Africaine. Nibyo nakubwiraga ngo mu gihe abangaba bose bazaba bahari, ukwiye gutanga inama uko umuturage yakitwara. Urumva hazaba harimo abakeneye gusuma urusaku nk'uko umurundi bivuga bakira ubutegetsi bwa Kinshasa, hazaba harimo abakeneye kujyana amakuru muri UN, hazaba hakenewe amakuru ajya muri Union Africaine, muri ICDR. Amakuru azaba ari mu buryo bubiri, kwerekana uburyo ibice birimo AFCM 23 bimeze, uburyo umutekano umeze, ndetse n'icyo abaturage bifuza. Urumva bakwiye guhagarara. Abaturage bagomba guhagarara hari ukuri. Ntabwo ngiye kubibona uko urabona kuhagaze. Abo bose urumva zaba ari abantu bagera mu bice 6.
harimo UN urabizi ibyo ikunda kugaragaza kuri AFM 23, ibyo ikunda kugaragaza ku butegetsi bwa Kinshasa. Hazaba harimo Union Africaine, urabizi aho ihagaze muri ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo. ICGR uzaba ihagaze, ndetse ushyireho na MONUSCO, ushyireho Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo umuturage uzaza gukorwaho iperereza n'ibyo byiciro byose bifite amakuru kandi arenze ay'uwo muturage afite. Kurumva kuko amakuru arenze y'umuturage afite, Amerika nuko, Qatar nuko, ICGR nuko, M23 nuko, igisirikare cya Congo nuko, na Union Africaine. Umuturage uzagerwaho abazwa nko kwiyingingo yerekeranye n'ubutabazi, kuko urabona yuko iyi mekanizm ikizaba ifite izaba ireba ibintu bigera muri 4. Izaba ireba iyubahirizwa ryo gushyira mu bikorwa agahenge, izaba ireba iterekeranye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira agahenge, izaba itanga raporo ku ibyo byose, ndetse ndebe n'ibyerekeranye n'ubutabazi mu bice birimo amakimbirane. Ubwo umuturage yenda bamubaje nko kwingingo yerekeranye n'ubutabazi yahagarara he? Yahagarara kuri AFCM 23 akavuga ngo iki? akavuga ko akavuga ibyo tubona n'ubundi byirirwa biba buri munsi, ko izinde Kinshasa nta mahoro igibaha, kuko urabizi ko indege zihora zibarasa, ndetse yewe ugasanga rimwe na rimwe benshi barahaguye. So rero ibi ni ibintu bitandukanye na violation du cessez-le-feu, bitandukana ese byose kari amahoro. Ubutabazi ni ukubona imiti, ni ukubona ibyo kurya, ni ukubona aho kuba, ni ibyo ngibyo by'ubutabazi. None se wowe ibyo bintu bazabibaha, bavuga ngo barahagarara he? Nuko ibazana nyine bakabibaha, hari ikindi se? Twakomeza kuri iyi ngingo. Bize ko ujya ku yindi ngingo nta kintu uvugeyo. Ibyo nongeragaho ni uko namaze kubivugana cyane numve nawe uhagaze. Reka dukomeze n'andi makuru ngo hanyuma rero ngo Kinshasa ngo intumwa za FBI zageze i Kinshasa. Ibyizi ntumwa zaje mu biki Vincent, amakuru ufite nayo kuri izi ntumwa zamaze kugera za FBI zageze Kinshasa? Ibyo bintu ebyiri za FBI ni Federal Bureau of Investigation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bageze Kinshasa n'ubundi kugira ngo buzuze iperereza bakoze ku byerekeranye na teri ya Maranga ku yatinwe gutera kudeta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabizi yuko Maranga ndetse n'abafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo bita Marcel Maranga y'imyaka 22, hakabaho bita Tira Thompson y'imyaka 22, hakabaho bita Benjamin Zayman Paulo y'imyaka 37, uwo bita Joseph Peter Moisen y'imyaka 37. N'abanyamerika nyine bamwe muri bo bamaze kugezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baburanishwe n'urukiko rwo mu karere ka Otahe. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe gahunda y'uko bakora iperereza ku byabaye, kuko aba bashinzwe y'uko bagize uruhare mu gutanga ibikoresho byari kugira uruhare mu gutera kudeta Gisekedi. Ariko ubutegetsi bwa Amerika bwumvikana na Kongo y'uko babana abaturage babo bakazaburanisha. Iperereza rero rimaze iminsi rikorwa, izi ntumwa za FBI zaje kuzuza iryo perereza kugira ngo mu kwezi gutaha urubanza ruzakomeze rubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rusubirwemo, kuko ubundi mu mategeko bivuga yuko iyo urubanza utarushimye uko rwagenze, iyo uwatekwagaho icyaha aje kuburanira mu gihugu cyawe, wongera ukaruburanisha bundi bucya, ariko ugakorana n'icyo gihugu cyari cyaramukatiye ugakora iperereza. Nibyo baje muri ubundi kugira bakora iperereza, noneho babone kuburanisha abanyamerika ndetse n'abandi bafite nationalité américaine bakiri hano muri Kongo, nabo bazajyanwe noneho bazaburanishirizwe hamwe mu giperereza rizaba rimaze kurangira ibimenyetso byose, byaba ari ibishinja byaba ari ibishinjura, bamaze kubyegeranya. Izi ntumwa rero za FBI nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwego rw'ubutabera rwabivuze, zikaba zaraje n'ubundi
nk'uwo mugambi wo kugira ngo zihuze amakuru zari zifite n'ay'ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ndetse n'abandi bagize uruhare mu cyiswe kudeta nabo babazwa kugira ngo urukiko rw'itahe nibamara kurushyikiriza ikirego n'ibimenyetso aba baburana nabo bazabashe kubona ubutabera buboneye n'ibizakibahama bahanwe niba kibatabahama babe barekurwa. Aha, reka twikomereze rero n'andi makuru kuko dufite amakuru menshi cyane. Vincent, hari n'andi makuru n'ubundi avuga ko ngo Union Africaine yamaganye igitero cyakozwe muri Nigeria. Nibyo, Union Africaine yamaganye igitero cyakozwe mu gihugu cya Nigeria, ni igitero cyiswe igitero cy'ubwiyahuzi. Mu nyandiko rero twabonye Union Africaine yashyize hanze ni uko ivuga ko igitero cyabaye mu gace ka Nigeria muri leta bita ya Kwara, ari igitero cyahitanye abantu benshi kibasira abaturage batuye aho bita Woro. Rero umuyobozi wa komisiyo ya Union Africaine Son Excellence Muhammadu Ali Yusufu akaba yavuze yuko ibi byamagana ko ari igitero cy'iterabwoba cyabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2026 mu mudugudu wa Woro muri leta ya Kwara. Akavuga ko abasivile b'inzirakarengane 32 basize ubuzima, ko ibi bintu bidakwiye, ko komisiyo ihamagarira abaturage b'igihugu kunga ubumwe ndetse no kurwanya ibigizi bya nabi n'ubu, ikavuga yuko yifatanyije n'abaturage mu kababaro, igakangurira leta ya Nigeria ko ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo irwanye iterabwoba ndetse ishakire umutekano ufatika abaturage. Aha, tugaruke rero n'ubundi ngo ubutegetsi bwa Kinshasa burasabira Perezida Kagame ibihano n'ubundi nk'uko basanzwe babikora. Ni amakuru yatanzwe n'abanyekongo ariko binyuze ku magambo Tshisekedi yavugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yajyaga mu masengesho. Yavuze yuko mu M23 n'ubundi ukomeje gufatwa n'u Rwanda, asaba yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatira abayobozi b'u Rwanda ibihano, cyane cyane bikareba bamwe mu banyepolitike bakuru b'igihugu harimo na Perezida Paul Kagame. Inteko ishinga amategeko ya Amerika rero harimo bamwe mu badepite babigejeje n'iyi nteko birasuzumwa, ariko n'ubundi ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi bizongera bisuzumwe hagira abayobozi ngo babe bafatirwa ibyemezo n'ibihano nk'uko Tshisekedi abyifuza. Ariko u Rwanda ntirwahwemye kubyamagana no kuvuga ko Kongo we yagafata ingamba zifatika zo gushaka umutekano w'abanyagihugu bazo, ko yirirwa yirukanga amahanga itaka ibihano ku Rwanda kandi ntacyo bizatwara u Rwanda. Kagame akaba yarabitubiyemo ejo avuga ati ntabwo wantege kuko mbaho, wafata ibibazo byawe ngo binkoreze nanjye kandi mfite ibyanyu by'igihugu cyanjye. Ati ibyo bihano mudukangisha, ibyo bindi muvuga ntacyo byatwara igihugu cyacu. Ntabwo byoroshye. Hari andi makuru anavuga rero ko ngo Goma ngo abantu 4 bishwe n'inkongi y'umuriro. Vise, inkongi y'umuriro ikomeje kugenda igaragara cyane hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse noneho ku inshuro ikaba yahitanye ngo n'abantu bagera kuri 4. Nibyo ni byabaye muri quartier Kasika aho abana 4 bishwe n'inkongi y'umuriro. Iya makuru ava bino biteza bavuga yuko abana 4 bahimye mu nzu ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2026, bakaza guhira mu nzu mu gace ka Kasika, bakaza kwita ni 4 z'ukwezi kwa kabiri, ntabwo ari 4 z'ukwa mbere, bakaza no kwitaba Imana nk'uko amakuru yabigaragaje. Akaba ari inzu ebyiri zahiye zirakongoka, zikazaraye mu masaa 3 z'ijoro, aho bamwe bagaragaza yuko ari inkongi yaturutse ku muriro w'amashanyarazi, mu gihe ababyeyi b'abana bari bagiye gusenga, noneho bacanye buji iza gukura n'ibikoresho bya mashanyarazi, noneho bituma n'umuriro wari wagiye ngo uhite ugaruka. Icyo gihe noneho abana baza gupfira mu nzu kuko babuze gitabara, nk'uko abaturage bo muri quartier Kasika bababwiye Kivu Morning Post. Ya, Vise, twinjize muri update rero, twinjize muri update no mu yandi makuru rwose wategura kunze Jeune Official mbere ko dusoza ikiganiro.
kamere muri Congo Brazzaville aho Denis Sassou Nguesso yatangaje yuko n'ubundi agiye kongera kwiyamamariza manda ya gatandatu yo kuyobora kino gihugu, amatora azaba mu kwezi kwa gatatu. Akavuga yuko rero agiye kwiyamamaza n'ubundi kugira ngo ayobore kino gihugu. Mu Burundi naho aravuga yuko ibendera ryerekanaga ubumwe bw'abanyagihugu ko naryo rigenda rikurwa uruhande rw'ubuyobozi bukuru, nk'uko rimwe na rimwe iyo perezida wa repubulika y'u Burundi yabaga ari kuvuga ijambo cyangwa we yicaye ibendera ry'ubumwe bw'abanyagihugu ryabaga riri mu ruhande. Ariko ubu ngubu ko nta kirigaragara, nta kuko ritakigaragara. Mu Bushinwa naho haravuga yuko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko Taiwan ari ikibazo cy'ingenzi cyane ku mubano w'Ubushinwa na Amerika, bityo ko Amerika igomba kwitondera kugurisha intwaro kuri iki kirwa, kuko Amerika yagiye bigaragaza kenshi igurisha intwaro. Umujyi wa Goma nawo niyo umujyi wa Goma aravuga yuko uyu munsi ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa byo gutwara abantu ndetse n'indi mirimo itanzwe irakomeza, bitandukanye n'ibirwa byari byatangajwe n'abantu batandukanye yuko uyu munsi umujyi nta muntu uraba urimo, kubera ko abaturage bose ngo bategetswe kujya kuri Stade de l'Unité kwizihiza umunsi mukuru w'ibyagezweho mu gihe kingana n'umwaka Guverineri Erasto Musanga abonye ubutegetsi, kuko yahawe ubutegetsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2025, bakaba barizihiza uwo munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ibiganiro bya Amerika na Iran nawo byitezwe gutangira mu gihe kiri imbere, nubwo hari ubwoba ko ibihugu byombi bishobora kurwana nk'uko BBC bitangaza. Ikindi nuko mu gace ka Lubero ndetse na Beni baragaragazwa yuko umutwe wa ADF ukomeje kwita abantu mu buryo bukomeye, bakagaragaza ko mu kwezi gushize kwa mbere hafi abasivile 62 mu gace ka Beni, mu gace ka Lubero hafa 52, mu gihe Beni nanone mu kwezi kwa kabiri gutangira amaze gupfa abantu 10, butike zigera muri 67 zikangizwa, moto 23 zigatwikwa, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bimwe na bimwe bigatwikwa n'uyu mutwe, nk'uko amakuru ava muri kino gice abitangaza. Uganda naho itaka rya NUP National Unity Platform ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu ujura Bobi Wine utavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa Museveni, ryagaragaje ko ritemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Icyakora rivuga ko ritazigera ryitabaza urukiko rw'ikirenga kuko batizeye ubutabera bw'uru rukiko. Bavuga yuko rero bazagumya kubiharanira mu bundi buryo ubutegetsi ko bwahinduka. None Kivu haravuga umusivili umwe wicetswe, amazu 4 yatwitswe n'umutwe wundi wa ADF, nk'uko byagaragajwe muri quartier ya Mabasere muri teritwari ya Beni. Bikaba byakozwe ku mugoroba w'itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2026 saa 2:50, nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage abitangaza. Tunyisoreze muri Bwongereza. Mu Bwongereza haravuga ikibazo cy'imbeba zihora zitamba mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza n'ahandi hantu hakomeye batazikekeraga ko zishobora kuhagera. Bikomeje rero guteza intugunda ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi shuri bw'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza, Kevin Badeno, yari ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hagaragaye imbeba iri gutambuka. Bigaragara yuko izi mbeba ngo ziteje ikibazo mwa kino gihugu mu buryo bukomeye, ku buryo zigera no mu bice bitakekwaga yuko zagera. Numva nagushimira, tukaza gukomeza mu yandi masaha. Murakoze cyane Vincent. Yes, akunze Jeune Official rero akaryoshye ntigahora mutama, nkora mbibabwira nimutwemerere dusoze ikiganiro cyacu muri aka kanya, hanyuma tujye kubategurira andi makuru, tuze gusubira n'ikindi kiganiro kuri Tera aho tugiye kwitabira ibyo birori igiye kubera i Goma. Tuze gusubira, mwakoze kubana natwe. Cha.